also your donors and most celebrity. We celebrate no and then now will be a catcher me call baby. One say, hey, now most of them come for. So for my man, I know your ideas anything. It's that day. Then no doctor, you want to be in fact, you will be a who say I am from so you impressive can go and a year at Doyana say a child or dog. And until the can say, so when you say when you're a man, I am wishing you. Sompa 3.1. Namunfa adike to be and check, and then we call bank be. Me do one must say, I pay me some will be a frame or not of you. Money as a bag. Till the mechanic is a kid to be and so, and Mamma Fanchimoko and what in no more bread. My lady. Oh, that be won't say Gano. A Ghana and a woman. And nay. My lady. Valentine. My lady, my wish me. Yeah, Mrs. Aye, me am a dofuno. And Yansam get my lady says, me as a when we had the devil who in ye. I only ask him, Yako. Oh, for so about the waiting. Oberba. Oh, for so I bet you in Valentine. Oh, no, child, Mampo. And I bet you. Yea, my lady. And then we will be a mechanic. So, girls or mechiano. I be the more animal frail for so my man not here. My lady, and they are dofoda. Dear best in say, Ajobre. Dear Odofu Benyama Biano, Moaninso. And then Yamam cross or ding. Sompa Anna baby or dowono. Yana and Tokawo. And your best more and you marry my using BP. Some more corno. Boko. Mamon kononom near mam ko bruso enkoye near man semfata. My lady, me see obi benya muamane. Obi benya savanta mi muamane. Di ebesre obi bia na woti na wiei. Sese osu wo kire dode a e mane nko wie ntokwa. Ba bia mo be ko hwenu se ho no dede ni ho. Ko trase jiwani ebreso aso brefie na bra beda. Na me se champo ka ze mi my lady. E ma no ene o monti no munsem. Ya no ma hye piwo pi ache. Malady vant edra man chadio. One has a beman quan and family no. Malady was in your sanity, and a sanity. And young man quaduma, when Kaya Macra Juma. On what's yes, I deal over bedroom, Vienna be biaffe. As well as the ordinance, and one for man Nkomo, and one for man Quaha, now for Aquento quad de jar. Aquento. And your best will be beer wooty and ye. Severantine, your per se a yasum g, nay or dog, never be your dog one. Etinie anyhow. My lady me dance. My lady. Sompa 3.1. See. My lady. Oh, Kasa Abide. Oh, Bema. Abide, ubetimi agodi. Ubetimi abodi Abide. Me ma bomb dear Mrs. Esther Mensa. Devio. Abide bodien. Wan kasa bo yiri di. Abide bon bread o ko do o mpra bondi. Akuya ma happy. Ai Dabi. Abide. So so Bema. Ene. Minu mienu. Dia ne yemfa nto so. Na se wo so wa fa ho weka. Dabi Abide hia me pa. Hia me pa. Papa di asem no. Eh Valentine. Fiafo me mo bia. Adofo da. Mo fro fo so mra. Wo me bo rodi nchia no. Abide bodien na bra ko. Ka kire obi. Abide fifre friu. Efifre be na friu. Bodin ni enko malady ti adwa. Malady. Wada ruma me do fudi de akuya jamfu a. O wo he. Aha. Akuya jamfu a wo he. Fa bi o wo de. Me no Esther me ne tiano manye. Wo so wote he. Eti akuya ba bia wo bia na na. Wo he. Adi asem ni a. Adi asem wa. Abide wo suru akira ba bi o. Na Malady mi say Valentine de no enya de a me patronize. Sompa 3.1. Tam kase bi wo ho. Adai. Obetiri. Church of Christ for mun Government tam kase wo ho. Say those days are. Na gina mu. Gina mu a ye ba no. Asabi to me of vast day. Enya sam ketwa. Umpreja. Adi asem ko le head. Edi Malady vast day dey dura be no. Me da me mpa me ho asem. Di na say bia akwa there's a word waje contract say and the case that one case get to Malady. Eti ya mo bia happy vast day.
nyankopɔn nhyira obi bia ma lady nyankopɔn nhyira obi Yes. Number 1. Entry George or your complainants. Respondents. Madam Comfort Menu. Ono so wo Ejeso Kumasi. Entry so wo Ejeso Kumasi. Order in court. Piao. Rachi. And you jin them. Aba me mama pen mu jin them. Baba be jiji them. Me wo Bible, me wo Quran, e be focus ya snap kasa preko ni bo. Sompa 3.1. The Bible. Wo kwa ya sorry. Ato am ko praise ba. Hey! Come on. Wo kwa ya sorry. Ato praise be na wo me tumba na say na ye Why? ko praise. Why? We cried the JY. Youth for JY. Jesus. JY. Youth for Jesus. You to bear for Jesus. Let's see. Now, I saw an oko. Ato na say dey 12 for ntini. Now, baby, I'm going to praise you. Ato ebi o. I'm a messiah from praise me. You. One question. You got more was soon see. Sompa 3.1. Discipline. You can end the ABT. And then I see. Page a Bible no cost. But I am me. I am entry George. Mikra Bible. Mikra Bible. Sasama me bekain. Sasama bekain. No cretrodo. No cretrodo. Minitro. Minitro. Onyame boame. Order. Edi asem ne aba. Miti o kasa. Oi pacho. Me madam me odwuma wa Joso Bon radio station. Maane so. Pacho me madam na ye odwuma awa Joso. Madam bi adwuma. Ewe. Joso Bon radio station. Okay, edi adwuma. Pacho ye tunton Esam Madwini anwa. Sompa 3.1. Pacho osma me se me ngoji ska wo na kola bi wo. Osma me se me ngoji ska wo me master bi wo. Emele no. Na master so dis kana me se fam ko me madam. Na ni ko ni ska na ngodu madam nsem. Ewe fine. Pacho me ye madwin se me mfa nko. Me Ya chese wo kronfo. Pacho de eye no. Basri ni akoda wadane kronfo tachi amwa. Eti otiti utirimu nsire de o cheni tiri criminal. Na we de momia for happy say we say loko no. Wa ma me see afem George. O ma me ne se koji obi de ne ka. No obi. Sompa 3.1. Obi beto ne ma no so koji ska. That's what like na kula no. Na. Wona na yadwuma edi sei. Acho cafe na kembe ko yi a. When yi akura nuri. Sikasa na o ka sa koje no. Acho 170. 17,000. Odi ni nyina ama. Acho. Eti oje na ede. Acho me je no na me ye madwin se me de beba. Me be ko ahafo. Na hode oni mo bi ho. Acho me ko libi wo kakra. Ahafo. Sompa 3.1. Who mfie say? Acho 18 years. And I could live with half for how long? Acho me ko time na nchem na wa ahafo wono do ko. Acho. It is a winning hokakra. Acho. Tika this can ko akoyede. Ama madam fu bi ne ka che me se. Kasebu. Me madam fu bi edi nkomo. Onim di nkomo se ahafo ho no. Moto ni phone covers phone ana phone covers. Ana moto. Ama ska ase onye ska re mo wo. Ana o cheche me say in case se me wo ska. Sompa 3.1. Fanya me so so na. Ki akope moto. Mo na ase kwakọ ni ana se kwakọ covers ni be na ya tunto ayi be nye ska. Oh, George. Abraham Pama me trans. It's uji ska na ede. Now ska no. Wadam for no futu. Acha nti me jiska na animu na ma market ya. Ma yin se me ko share nti anwumre. Na me na market ya ko se me yin se nka me bank aduan ke case o metimati me ko share ba bi kakra. Ti anwumre na me fa car. Awo jo so se me market nti me du kete ahomache. Na o diska no je wo de ko share. Ato me de ko tena ba bi wo jo so ya. Sompa 3.1. So ba bi ekuro bi she wona me de ko tena. Ekuro ben kasegu akasamunum. Ekuro ben so. Ato we ya side wa hey asam na ye kan ye penukure o. Ewo adwoso areas kroni din di say George. Mama me pacho Simon side of Mr. Okay. To this kind of contract hokoye den. I mean ko hide this
mekɔ haide kakra sɛ nka nnwumɛ na nka mayɛ den mafa ka na mekɔ ɛti wode sika no kɔsie baabi ana pakyan wode sie he pakyɛ na ɛdan bi wɔ hɔ ɛdan tɔ bi ma obiara nim Sompa 93.1. pakyɛ wɔde sika no ma mena hyɛ rɔba bag mu ɛti medekɔtoo dan no mu ɛna mekɔtena hɔ kakra nti anwummerɛ ɛna mesɔle wofa sika no pakyan sɛ wode kɔe pakyɛ mede kɔ ahafo ɛti ɛna nti woba na woba ka ɛtia pakyan nti ɛyɛ dɛn pakyɛ mebɛdu keti ahomakye bɛyɛ sɛ 4 to 3 mu hɔ ɛna wɔlema bi ka kyɛ me sɛ keti ɛhu nti no mentena ase kakra adeɛ animu ntete baa me nso makɔ wie sika nti mepɛntɛ mewɔhye sɛ maankɔ ne bi a ne akyew ne abɛkye me nti mewɔ metɔ Sompa 93.1. bag mu bi ɛyɛ new bag aba foforɔ nti mede sika no hyɛ bag no mu ɛna bɔ akyi ɛna bɔ m'akyi nti papa no kaa me manti papa no nti maadwene sɛ mepɛntɛntɛm ayɛde akɔ na ɔmo so pae afo gɔɔ so kaa ɛwɔ hɔ nti mesɔle sɛ mekɔ nti mekɔ a ketia na meforo step no akɔfa afo ka na girls 3 ɛna boys makomako 4 ɛgyina me sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmdi nkɔmmɔ ɔmo de kan yi phone sɛ ɔmo tɔn phone nti na me sɛ mpatwɔ dɛ bi phone deɛ mentɔ nti meyi na meyi phone kora kyɛm sɛ meyi so phone ɔna mo sɛ me bag no ɛfɛ ɛmfa bag no ma wɔ mo na me sɛ mpatwɔ dɛ bi mentimi mfa me bag nyɛ dɛn ɛma ɔmo na bag no Sompa 93.1. mentimi mfa mo ntimi sɛ ma mepɛ ntimi akɔ baabi nti ɔmo nyɛ dɛ ɔmo ma me nkɔ nti kasakasa mu ana baako ɔbaa bɛsi ayi scissors sɛ ɔde si me kɔn akyi sei ɛna me sɛ na adeɛ na ɔde scissors asi me kɔn akyi nti me no ɔmo yɛ tweme kakra na boy na nkasa yi sika ni ɛde hyɛ me mfim sɛ ma mfa bag na ɔmo de sika no bɛyɛ dɛ ɛbɛwɔ me mfim nti na me suro ɛna me nkutu pɔ matɔ sɛ me srɛ ma me pamatɔ bag no hwɛ nim nti mma me mfa bag o deɛ mma me mfa bag no nkɔ me srɛ ma nti kasakasa mu na ɔka sɛ gɛ ne mayi ɛmɛworɔ bag nyɛ de ɛmfiri me Sompa 93.1. ɛna me ma no ɛyi bag no ɛma no nti oyi bag no ma na ɔmo to bag no ɛto ɛfom sɛ na obi so gyina ase na obi sɔɔ nti ɔmo nyinaa obi sɔɔ na ɔmo nyinaa edwane egya mu ɛti ɛna ɛti du ɛba asa na ɛdeɛ ne si ɛba asa no me madwene sɛ menkɔ fie because menkɔ fie nti na mowɔ keti hɔ a ɛba asa keti hɔ na ma me hwehwɛ me nti na me mɔmi mo frɛ me na ɔmo frɛ me saa na mentimi mpeke mekɔ nti madamfo baako bi ɛna wɔfrɛ me na me se Sompa 93.1. ama mɔmi frɛ koraa ɔmfa kɔ nti wode frɛ mɔmi nti ma me frɛ me ka kyɛ maame sɛ meba fie asɛma meka kyɛ maame no baa na meboa na meda so wɔ ketia hɔ na menya like mehu de mentimi mma fie nti metena meda ketia 3 days meda ketia ɛna oluman bi oluman no hwɛ me adewie a asɛ mayɛ yi no ɔfrɛ me na ɔsɛ ade nti na wayɛ basaasa na mekyɛkyɛ me nsɛm yɛ de ɛkyerɛ no na ɔma me direction sɛ memmla ha sei na memɛka bi a na menya mmoa afiri mu hɔ sɛ wo ne obi yɛ adwuma yɛyɛ program yi nnipa bebree de ɔmo ha ba ma apɛdwuma ma yɛ obi afa wɔ adwuma Sompa 93.1. bosome ne ɔtua wo ka sɛn so 6 million 6 million wo ha adan atwɔ da bi ɔma wɔ aduane ni ɔma ma aduane ba ebi wɔ hɔ a ɔma wɔ aduane anyɛ wansuro ansɔ w'ani akwadaa baamu wɔ aketewa kukuru 17,000 ɛde dwane akɔ ahafo akɔgye ne kagye tiɛnti me woba ne agyegye sika kotua ma ɔho wankasa wabɔ da no ɛna wote mu maame na ɛba asaa no maame na sika no yɛ ne deɛ no mɔbɔ no amaneɛ atwɔ me ankasa kasa deɛ ba asa no mentimi asɛm no si ɛdi sɛi Sompa 93.1. ɛnɛ ne 4 days ɛneɛ sɛ nkyɛre na maame no mabɔ no amaneɛ me ankasa deɛ mentimi ne kasa ba ɔfrɛ me mɔmi mu ama sister ɛte sɛi kasa den wate me dɔfo na wo babɔne a wosu sister ɛte sɛi yɛfrɛ wo sɛi ɛfrɛ me Vivian wɔ sɛi akora wo deɛ a meba ɔtɔ so mmiɛnsa no yɛne nyame ahyira wo na ɔno kora wɔ 18 Sompa 93.1. ɛbaa ntae ma ɔmo yɛ 7 wawo nson mmarima 5 ɛbɛyɛ 2 wo ne wokuo no ti ɛbaakyɛ wo ɔmo nyinaa ɔmo papa anhyɛ ɔmo mea na mehyɛ wɔ mu ade hu mmɔbɔ
And grounds winning now, Papanum, Adania Sampa for vagabonds, so much of them. And penny for no the size in a Moyen. It's shot. Let me move bear, Madame Coffao, Papa. Sompa 3.1. Sound credit, Bremy, my woman who are on the abba. Yana me sham crazy, on in a chiriba, and a real school, a boom. The way said any more dear to send a chiribano. Let us send a chiribano bequests, or SS2. That was so a permanent walk to a dream. But see, I'm a jetted, yeah, Juma. The tall boy, dear. I'm a quack, son of boy, dear, you make crack. And crazy. Raddy. I'm a sack of fan of frost and in the bell won't have for the 3.1. so sound could see a girl. And me Jawa, dear, I'm a two of me. I mean, Shamo, me pray, O quite you, macra, mammy, be crowned, O quite you, Mammelia. Sibia would tell brothers will be up a wasp. O brown was in Tinty. I'm there be that. On the crowd, I make yarrow. The Amelia in the who Sibia would see. And was in another will be tongue in some number minutes so no a crab in a year, you man, a crana for the sick idea. Wow, from Jayo, Namiti TV so. Namo Jane, TV so I may throw a chow, me throw a chow. Munya flare. Adia. Eti ma many who no was in an oya crap, a mason at you be gone with dinner. Eti ma may be a ton some. When you are crabbing a year, you man, a crana tamnisika, Eddie Johnny. Intimate over call a man in a career. Bra, me part on me TV so I jam me flare. Now, what move more Jane? And a mammy do call you. Me grandma me and can't tell me. Two banners, Amelia compared you, mamma, and Simidena, me say. And I will quite you, to me, grad, mamma, me call what Sompa Obiama 3.1. charge that. And see, not Monday, no me will fear. Me say Prague, and in a who's Amelia, and it can one of me, I shame. You fool could have a phone and shoe and not a pay a city. The Amelia Ban was say, Nana way. And I'm saying, I'm not sorry, I'm a poor quail, Juma, or Murphy, when you're Jumum. Was a brown or anywhere, it's someone so a many sickers on fan command, madam. A bear why you move. Above 4. Nurse, a madam, no, or some stone, you be your baby. Baby, almost fitting. It's your own no quadis, baby, almost fitting on a brown and see the be our discus man. Sompa But this is a man 3.1. crack and me. There be a me the sumana the conad receipt yaba. There be a me sumana the conad receipt yaba. It's why move on a discus man and that's one fan con you receipt him rather pims is a billion. You moon. Mamma. Play you cast some me say. Me she walk round me who be a machine. It's sorry and I'm a trap rag, you mun have no more call just so. Tin madam no a nurse in you take, and Tino my friend I'm on so a bedroom. We call no crow him, it's in the moon. No, sin an amame, no, I'm saying. And I'm so fear, madam. So I'm Sompa fear 3.1. It's my day any day. Mamma, it's now all year, she no year, quiet, yes, say. I just say, I will say, state. Into my Beffy. Nam Beffy. Me Beffy, a number or different. So I cry you will be full. May the frana could will be so. May the frana could will be soon of die. It's in a down for you, Paul. And I'm saying, Paul, what could be son? Me walk crown me frame crown and say, catch a rich more, say, Uncle Paul, Uncle Bissan, and an Beffy. It's a rich more, Uncle Bissan, no. And a pause, I will Beffy up a run home. Send madam as Sompa one. 3.1. When you are sick of pay, we are Me she na me bear fiana jono and I me call Paul no no say mama wa be fie we dey me de kasa ne madam asoma no so da bia ne madam soma no ti na dwuma mata de ba ne kuhun Paul friend was say mama me friend come ni no ba bia me de be friend ma na ade ache e hwehwe me bai ya kwatra kono ngoda e wona me kwa wo nketu ani ntimi ni munyina ntimi mi so okọ ho ne maduru kono ngo obi si say me ni nam sama Sompa 3.1. a friend no be people say prince you granto me yam It is a mamma no, Marco Mamino.
sister no adwuma wura no ọmọ frɛ me na me sɛ mehwehwɛ no the brand na wɔde sika no maa no no brand no na ɛsɛ wagye asɛm no a ɔgyina mu ɔde bɛgyina mu ɛti store wura no bɛka sɛ ɔnde wɔgye ne sika wɔ ne hɔ na nnura brand no yere frɛ me ɔmfrɛ me nansa dɛ na me sɛ brand nya abotrɛ Sompa 93.1. mɛpɛ nipa sɛ mahunu koraa megu so hwehwɛ no mɛpɛ nipa a meyaba na ka na aba ɛdeɛ bɛyɛ no mayɛ ɔsi you deɛ no anwummere me hɔ na brand no yere frɛ me na nsɛm deɛ mama mentim ɛnka nsɛm a wɔsum sua ɛne hyira po bɛba me fie abobɔ dua de me ne me mma ne mabusua nyinaa da ase na de ɔna aka kyɛ sɛ ɔnkɔfa ɛna me si sister memba no koraa mahu no ɛne de hɔ de masu sɛ nsuo tɔ me yam ya meti baabi koraa mesu na sɛ mahu akora ne sɛ wɔniyɛ koraa kaha me na na meyɛ mefɔ so sɛ bi aka bɛhu no ne sɛ sika no wadi koraa de aka no wagye agye na mede akɔ sene na mehu no na abɔbɔ me Sompa 93.1. nti meka teɛ phone no kwansraa na mehu sɛ no ɔba foforɔ bi ɛfrɛ me na mepeke yɛ nti mepeke yɛ no wɔ sɛ Sompa meyam de pirim menim sɛ ɔmɔ gyee ne picture sɛ ɔmɔde kɔ ɔyere pa akɔhwehwɛ no nti mekora na menim sɛ wɔmmoa nti megye yɛ no braa na ɛka kyerɛ me sɛ wo ba no baa bɛdi ha na wɔse akorɔmfoɔ agye sika no nti ɛnyɛ no hwee na mema no aba fie na kyena na mɔba mama mehu deɛ menka kyɛ sɛ sɛ wote sa mekɔ adwuma wɔasi na deɛ ɔba adwuma ɔtea wɔasi sɛ kyɛ sɛ sɛ mekɔ adwuma mu wɔ koraa na ɔmo ka sɛ kɔ afa bi koraa mpo da mama krashe na wode ba sesi a maame bra no mo wɔ ne number ɛbɛkyɛ ɛde number ne madam ne number yɛbɛfrɛ no sɛ deɛ ande agyere gya madwa atoa ɛna mekɔ ai na ɔka sɛ wɔkɔyɛ case ɛna mesrɛ no sɛ mesrɛ wɔkɔyɛ case wɔkɔyɛ case ne akyere koraa me ne bi enti dwa atoa na awurade enti dwa atoa na mama mede aba awurade Sompa 93.1. wo papa wo kyɛlɛ wate korɔntɔ bi ma wo da so Wate ase? sister na home wate ba pa home awurade krabia mse me kɔdom aduru agu na asa nyabotere ka me enko Medofo pa wotie me sabre mema wa ha na mama akwa ababio aba Sompa 93.1 FM eso midi ene nana akosua yebo asabre ya wotie mi yapomode won komotwetwe ebre na ajusu ntime hye wo se wo beje bre no waka me ho ne atwetwe apomode won komo sanse medofo pa yade wo hoi ya ama me ne wansere na efiri yade sanso no bibenya wa na efiri yade ne sa ni ntina time Herbal Center ya hye ye odoma komanum na haha ma wode ama yesi ye ni aduaba ne mfa haban ne nsa yade no yakeka si ani di eduro kroje abadwaman so de ama wo se eye immune system support general well-being yade abesue ni padua so na titi ni padua ama nkwamo na yemre na mpoma yemre ama ni padua ne tebia asesa ama ni padua na aye basa no eye time HH Herbal mixture and that's a time HH Herbal capsules and I de abra wo say Bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia e ben wo ne to bi na no na embo ensisi oni paduan enfama esanse yade ahodo pi na abewiase yade ahodo pi na abesue ni padua so emu nsonsanso mu nketwa ne akese na ha ni padua titi ni padua enu ntina make am for time HH Herbal mixture and that's a time HH Herbal capsules edi ama say penetra kwan na no mu bi na se menua ba ensasa na atiesi wo himfie honom shabi eja wasekeka na wutie me sabre enu ani se wo nsa ehye wa himfie ho na tia ni se wuti yesi yade bi di nti de wuti na eye wo de wani beba wo so na ekuro age wa himfie honom afa ensuonsuo bi egugu wo bi de wo honom wo betena se asode no enye fifira na so watena nsuo mu no na ne to na fo se chaka yade ensunsuanso na besue nipadua no eso enu nti na make am for time HH Herbal mixture and na se time HH Herbal capsules edi ama o se
minua ba se obeya oba osimua pampan age unipadua no aboso pampan age wahemfie honom afa na enkenti wontimi nko nipem enkenti sabi wode wo ho eka me wukunu no time HH herbal mixture and at the time HH herbal capsules no wunya bi na ono no ma ebebo esiesie unipadua no e de ama ebemu aye oba osimua ahemfie honom be 24/7 e de ama pampan friend pampan ebetu afiri honom wahemfie honom be ya kama fresh wubu wonsa enya fe na obenya sunsuanso bia se enso bi begugu discharges bi wahemfie honom bebie no time HH herbal mixture and at the time HH herbal capsules no ye de abrao wunya bi na no ma ebebo esiesie unipadua no e de ama a immune system support. Sompa 93.1. Time HH herbal mixture and at the time HH herbal capsules Samsuna minua bema wutie me sabre sisi yadi ade usisi no abot Sompa 93.1. usisi mu dom penyina ayemre yes na te ko habra no abre entna se aye odin nyina ho aye odin ene na to odon koma agro ne nya den so a woye ho hwea enye ye medofo pa wonya time HH herbal mixture edro ni bi na se wono no ma sisi yade no ebetu ayira efri honom na ahoto e de abrao wonya time HH herbal mixture ni bi na ono no ma menua ba wutie me sabre sisi yade abo abre wa mo chese wonante ba ko mienu miensa no wabre wo tena se gise wo so nia beti ana sa wuso obi nsa no ni nyina beto ayire fi honom dia ma na mom na na age brempani atena se na se frem na meje wo so me ne wo beta oyade no ne apene pomasi bre enu ntia ni die mu wo daily a number no 0244 417 669 0244 417 669 minua ba ma wutie me sabre enne ye adofo da woni mu se yade bi e wo odofo bi so mesre wada enfra wesini ndi aka ya totoi yento time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules ni bi enka ho ye dofo no kwa wabedwene se me dofo yi wo me ho adwen padwene mapomoden ho eye bibiduro kan eye pure natural and effective wunya bi na ono no ma esiesie ni paduanim bubo bi wrewre fantini mu a ebiebie ntini nim ema mogeti bi di mu afusani eye eno ne sa no akoma ebo se pelipeli no wo ye adwuma ba akomienu miensa no wabre wo tesu fifreboni na eso awo nante ha no wabre je so pe ba bi tena no ni nyina beto ayire fi honom ade ama o ebibiduro kan ebibiduro kwaje de eno one time HH herbal mixture and at a time HH herbal capsules and sansan and atiesu wedie no ani eja wa hohene ni nyina beto ayire fi honom se wadu ho adwedwedwe ama honam no sabi ani nya kono max abede da ho enu ntie nhya atade yi ye ho nyemframa wontimi enhye bi time HH herbal mixture and at a time HH herbal capsules no wutri wi awusom na etu aka onsem no ni nyina ye yade nsunsanso a abesue nipadua no eso wohia edro yi bi na wanonom penechira kwan ani die mu boru drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo na no mu bi ebebo minua bema yade inti ama omema yo nyina atiada enye bema nso ne bema ne de watimi asipim wo mpama ginagina yire so ama nani aka ho valentine yi efie be yede mpa so be yeda ene na eye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules and a mekan for edi ama ene wie e wo so mpaka safidie so se wo beto bi wo pani do so poatu kra dia enye na ene die mu wo Ashtown dia wo bebo red ni herbal Baseline Pharmacy, Kwalinak Herbal, Misty Herbal, and na Apidank, Ubenya bi ewo ho, Friday Men's Herbal, Yewo KO, have May Pharmacy, opposite KSTU.
sorry, Ubenya be El Honum Atoto, K and Jane Herbal, you were in Rome, Abidjan House, Sashana PFA Pharmacy, ya Watafu New Road, Immune System Support, a draw tatashe, General Well-being, a draw tatashe, Nina your time, HH Herbal Mixture, and as a time, HH Herbal Capsules, so what June so muhau, would June so now Berman, Minia Berma, Muju say Cape, na Emuya ya, Emu tutu Emu Jao, Minia Bao. Johnson, why if you honum na emusha show Joe Babia and Jeno, Johnson is to cry and may no time HH Herbal Mixture, and as a time HH Herbal Capsules no ever homo say, penetra quine and no be a bebo, a bit to ya dear who do a sippy, dear my boss so any dear memo so when ya be drew cry G be now no ma, a bebo was yes any pediano nini nemuno, cos one nefray, number no a 0244 417 669 0244 417 669 time HH Herbal Mixture and that's a time HH Herbal Capsules and ya drobia keke and ya bibidro kanya unoma ediwo enyoma wonso e woni peduanim edi dwuma ye e woni peduanim Eboa ema nipadua no enyini from eboa ema nkwamwa ni nya ahoden eboa ema wumpom no eyeden won kasem eyeden sisie ni mu ye fan wodwonso a wonti ya obia ewo nipadua nim ensasa menua bema atie si wa hemfie honom wo bema hiafo aye se ketekete ahode wo mu nyina afri mu no time HH Herbal Mixture and as a time HH Herbal Capsules no ebebo ebesiesie nipadua no edi amao ebetu yade na hodo asipi every nipaduanim ediamao minua ba minua bema eya wafo adro kire se wonom bi na wuranso no mu bia esiesie mu nipaduan edimam eba ne sana muhia na sagro ne behhehye so a emagro ne ye de kire se esiesie nipaduan ye sanso na ebusua mutie mesabre ye bona no pawie nwumre esiesie nipaduan no ye de ahodo pia abesua nipaduan so no etuase krakra sa wodwonso na eni aye se ko wodwonso na mogede no time HH Herbal Mixture and that's a time HH Herbal Capsules ewo homa Bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ebenwo nanu no mu bi kosua ne freye number no eye 0244 417 669 0244 417 669 Immune System Support a draw tatashe de kaise and one time HH Herbal Mixture and that's a time HH Herbal Capsules midibio ene nana akosua yeboa dasene yebehia makra yada say time no time edu papa bomodi antrasim so benu modru na so ho ato papa eja akwan wai yo abije mumfre ye maame no maye na asem no bra betra ho kofa bai itirinwi na tade kokko valentine akwasi valentine sere wadi nkwasi asem se otu ono mo twetwe ho sere ema wo maame eti ani subrane ofro bi kwata sister papa nti say no de na opese ye boa wo dwatoa kasegu ade famoso di dwatoa na famoso esi madam ne so ene bra na wodi sika no esoma ano no na me di dwatoa esi muso afa no so se mesre no onhwe mabrabo ya mi wom cause wo chi na ache ne kwa ene no okodem na sika na hye because ni o chi na je say mami ye bede na yatua sika no ho kakra no ene se de menenam bosia kura medibiti kopem ma baby ade na ne papa no frɛ ne hey George ti say wo maami de wo maami ti wa wo yi wo ni say hey na bi je mo papa na ni suma na ni mu ni twa wa pre na no ti say yi no na sister wo be ya wo gine wo say no nya kola bone no de o ti wa wo kire de na chesa de awaye no wanu ne ho
Mommy, I'm fanning to Kakram mono, I'm fanning to, and call remind the be mass and your bell Casama, Yakasama, Wabatana television, so we will be 17,000. Asha Coco, San Carstans of Focus and will be Nebudiamo, autonomous wrestling. I will do friend, I will drop for the mammy. Mr. Jumbo started to So, mammy, dance. I was all our bonny. What two baby? Mammy or two on me. You say now, or penal. Never so about. Oh, a brampa, and in the entrance. Nah, Aquada will say, Sabin, young mamma, no compare a Jumaman. Obi na recommending no din ma obi. A gripan credit was. No, say, Aquada no, say, oh, wanted tia papa. And no wosu bampa. Because Manta Modi, a bema ya to a yo, we do an so compared to Mamma Brown, mammy. Yes, I know you are whistle to one yarry. Oh, mammy, no she, no dear. No, I don't have old Jimmy. I dear. A quaint son, not just a woos, my papa. And when mammy, hello, your friends. Hello, take on it. Hello. Papa Connie, my Yeah, yeah, now what to say? Pachaboko, say. Me who you're radical P. Why? Ya wadwuma mu ana akola ya we usika George. Hello. Ne maame de abeda ya di dwatoa. Senkaja ye medi animu mepache ona eka no. Wo hu kwa ya obefa so a obetuatua. Eno anti na ye frɛ wadaroma. Pacho. Na me pacho sesi a wo wen. Pacho me ojuso. Wo adwuma mu. Ejuso. Aha. Na me pacho obetimi akyeremu kakra ma ye de na asem no bae. Me pacho me na ye adwuma wa ha. Aha. Na ono no oswa mi ko isam. Aha. Inte oswa isam. Na me tawo omo bread mill omo ye fete isam. Baby e fete no. Aha, me tawo no ben baby am ton. In fact, on and to me 2 minutes probably bedroom. 2 minutes now working. Inti no me wo boy a no to hwe e ho mane. Oba e me na ye number me refi die ta ko bo tre na. Boy ne ye me kama ne ye me kama. Inti okọ na boy no. E dey 17,000 man. Say on from bread. Maybe they am in ha me penny ha me girl so ha o short. So on from na girl no wo ha me. Inti be you are fine. Not the girl, not money. So Uncle is only your baby, man. No, say, I prepare me to say, you who on some frequency, I won't tell me who. They put on 9 months, not the day, but I pretend it's like I am. I don't know, and now to my minion, you're born a man. No, they need a form for my people. No, part of my money, as you buy. It didn't want to go a force. It's Jordan. Yeah. Snapper should open. Yo, me da se pa comfort. Radina mi shira. Akwada no oba wo nsam no se na na ni suban tie. So nsa akora bi wo ya kora bone nom ne. Wo hye no na se na no tie. Put to bamboo in fact, my friend should that. Oh, Just or any papa. oh. Because so call a sorry crowd or a sorry or one about me. And before that, not a business to be for me 60,000. Hey, Or not, this why I may find one. Or no, I'm not too about it, not a DSC. I'm a nippon, mamma, no, to see it. And my miss for primary school, and my miss to me, Necasas, and for the ID can be from my Megano card, you can't say, or ye be what, you will stop fine. So be a net no poor, you need be our. oh. Oh, And Easter kone. Say the way ne mami ni su se. Woni obi a so wa won sun krai papa nhwe wo mo da. Wono wa na kodwa kofa bode. Eti ko pese odbegina e ka nanim. Because we ye che ne kotum kura ne obedam na
jail no beko because omunya bi ntua na maame ne begina ni mu dia watete wadawroma ubesom sa akwa ne so amaye ne pacho mommy asemi si brother and then next 5 days nti so ni abranton na wo ha ni friend mama na stand to we dia na dabi o akwala ne se na danfo bi tu ni fo se wokọ go so a mobile money covers no ye topa phone covers enti what is can dwane akọgọ so akoya sa business ni bi ahomache ni abeji scan free ni sam oketia mommy asemi de wadaroma me talk akrawon yo if you say ye so ye investigation a enwani mu na so ye say owo assignment kan to a ona ne girlfriend ko mu kosia abrantie ai tienya no friend one on ne girlfriend ai ne girl no cry da me ni ya ye woni pictures a baby mu be share nyina nka ye fortune kan de wo so mati na ba o pa dia so ni mu pa mai akwala no ne ba ha maame ne brad ya na onim ba bia ne ba ne wo akwa ne ba sompa ho akwala no na wo se papa bi okoka kire papa bi se bone a wadi ani no so wo mla sompa ti akwala ne ba ha ne ye invite maame no se ne ba ne wa ti maame ne kwa no onim ba bia ne ba ne wo kan de wo watching na o kan de be ba oboa enya no pressure ayo edas because ni mu nyenye eni pito fo na ye no ne obi a renji wakoto fon foforo no ko o ma me mo e ho ko so na e ye me some argument na kan baba wonsem aba mu wasem o dis kan ko sie da ni na ni wo me baba wonsem na ye se matade enti o ko no nyon ko na matade esa atade foforo onkuta fon e te wanya fon atotem asa number no ka onu pa na ofre mu anu adum no watina friend the girlfriend so for no bob down na man no na eba aka no na chimp na ya nya ga no sem pomo stress sem pomo kosia ne brother no mu enti all around they all kind there me nya sure say no problem but ante kone me pass o jina so eh asole be na abom drums no so pillar of truth asami pillar of truth now ko pillar of truth na betra so ko presby na what do kro no betetale ye na say na kire say mama presby na won say me kana me say me ko presby wo se wo sofo wo sofo ba wona ne twempena mama so mo boa acha no kro asamre ba wan fra ba iwa no mama me pa cho ene na ko hia baabi pa cho me na kwa na ko hia baabi a de si ni say na me ba be ko no wo be ko he me ba ketia no me kwase sa me ho awa madam fo no boy no madam fo ne friend Paul no ne ma na me ka che Paul ne say me sere wa o ma me sim ene fo nso wo twa telisa fo adentina na wo person chesa wo sesa wo number mama na me ka say me fo di ayela na madam fo bi ani yo ewo adwuma fo ne o ku school na ye de o di ablem o ba na beche me fa ka say di ayela nti madam fo no o ku school na da be no be nti o ma kwa no be ye de o be che phone no ko e na fo be na o madam so atoni foforo mama me to fo ayi yam sister judge ya wo ye no na wo hye me bufu asa wo gina wo ba na che too much 70,000 yen start a joke asa je wo be ka bia wo gina wo ba na chi so ya kola papa so anya kora papa sika no onyi ai adia ba wo be di ni apacha wo no wo gina no na won tohwe e dia no won tohwe aba pa kone hello mommy mesra wadawro ma mikura kotodwemu e kam yamla na yameka na yesi e kade e dani a na kama mi wontete why na de akura yi keke o siska na yaje etiminim de opeso o kire yen pacho yo but anka mama no only this here otuka ye interrogate me ni pa me sure say kakra de bi beka ama yaje anka say no wabetu ya de aka nan kakra ni nyina wo ho ti de be si bia e wi a why pacho yo e ta se pa na nisa on shira on so Mr. Champo ntina me kasa no na me kasa when ma na yadwuma 1 year getting to about 1 year say senkani suban enya nka wono mo ebehu na yeden na sudden change we say na ebai ye nkola ye pentem won say enne no wo ba na wo betete oba no wo abonten
no we be kano na enkoda no wo mutie the youth of today wo mo pa afokubo ni namfo afokubo na akofa sasem wo se nyina ba wo tini ba bi no na kasem wo se eni ho afutu boni ya nadafo bi ede ma no eni nani ya every sika ena otumnika na okofa sika ya a wo de kwakoye sa business no na 170 million sebi obi kura ma me kronya onye sesika no emomu ma nani kura ehu bi kura da na sebi o wo so de so obo pa wo mu adwuma ya so ma me otia oka eso akatua eni se ya no kura dia wo mu akwakọ gisika no wo kejetia no na sebi nya so de a wako hye onyankopon akwakura bi se ewie mu maye ade anche ye entitramenche ha se na so pentem se ohu yira sekana bedi unchen enti ohu so obi abopa enti wo pentem akọ na de ba de kwa na chese scan ka ko dru go so kwa enka ebeye sa business no enu ti obonso maji wo ekwamu at once na sese no onfa bibia mre wo onfa ketua bia mre ne mo wo de pain wo de wo jaw ene nimbuase ena sese wo de abra wo ne wabusua wo ma me to wono mo wonka bi nhemu sabio oni hwefo oni wo bia na nso so no crime wo ya wo commit no yenya wo adweso abonten so a ebia ka ebo bo wo so kura no ebia kwa so kura ka fiti wo ma me niska nka bi kura kan wo fence wo wo se timi bu obi emani wu asema hi emi etimi abu obi eno ti no senate of ma me na wo ka no se no achopa ene friends nkotosre ma me ne kasa no nurse ni no se ne wo si kasa ne cheso yo bata papa won twi asem ni twan ne mamo enfum so no a akokọ ba ni se sebio mami ampi obi wo adweso wo ankodwato ansa na okotini apenne ne ba no eye mame ne ya kakra eno nti ne me kan se edu ya se de sof mame se ye de bia ye no ye be ko se adwato ano na akwara no so no ye be question no after this program abise ne yie wo na aka ye be diagnose no na ba bia yes ka no se ye no kwese ni nyina ajira ana se bia bibi wo ba bi kakra se ne mame no e suspect no na ye so ye hu ne ye be ye na mamu no woni ye no ya wo de tie fidie su ase no ka me se du okwese ka me bu oso he time akola esu wani mu nyamo bo kakra da ye ni me bi ai wanu se buntui nya wra kokora e ma bo tinamu kwadamu for about 1-3 months no shinya say wo prison one mo wo mara ni afa wo to na wo yare na ko bu kura fu ma so na ka no atom ade so mami me de ba no sie no ne o kan nem se sa ne abram pa be di achi akwadwa atoa mi nua ma me ya titi ya asole ban so oboa nko press bibia ya me se why ya titi ze pichi onyame di fo papa wise man Elijah asalbidi akọ papa nso Canada ewie wo se wo so nyina ehwe papa awrade asomdie nka pa emaye nana brampa bremo my lady hwe ewiase ohu nipa we dindi bia o so usuro no o so usuro no meme mama mi nko na ye ntie se yese no woye no wonye bia my lady sabi ade no nya dakrope na asi akola obeti ma fa sika ti sei e di adwene kra na be bautirim maladi di adwene na be bautirim se obokwa kofa obi sika ode asoma wo 70,000 some de kotontofun covers maladi nyansa be no ozadem maladi ye pese ye ka no kra kira kodai ene ne maame se akola we akra bone maladi de metimi aka ne se maladi se akodai maladi se akodai ya ye ne kasa sesiye maladi so betimi aka no kra bia wasem ni mu a maladi bible bia no betimi abo asem wi etira maami me ka kira se omu ba ye no kra wom na no mpese omu chefiri wom ka zo mbodua no ene wiase yanyi ni pani asem akra ka maladi scan want me nka so oni scan bi so asi woni bia maladi bodua nie snap ni anaka saproku ni onyi no modua kasi se scan woni bia dine fa bodua me se woni bia maladi akoda na niema ho ye no etan enanti na nipa ntime mu woni pa no
Sansa fun ni sem hunu ene kwase asem senti nipa timi mo nipa na kasabi akoda te se ah enkrofo fro so aso mo pamwa nanso no san nipa bi te se wunti yempese ababua obia sansa hunu ya wudi eni hwan maladi mo hasia na papa bi frɛ me se ne portrait mo pem krofo no ma ya adwuma san kwase asem e beda ne am obi akọ beda ne am obi akọ kati wutimi nkase sika no wa ni bi mami enyi wo bani ni no wan hwe ya wo bawu agya ba no otiase wo bawu agya ba no otiase esem no na kwa na di maladi menko aka we nya dwato asem bia ye ti akra ni ntum sa maladi ye fa ni ntum ye fa protifo no mum na me fa ni nko maladi si e be fa ni ko be bia sika ni bi fa ye bia no obetre etimi ko ba se akrofo na agiska no na sabi nane dia yenya bia ne ya fe ya kodwa ato a etu asoso maladi wonti men kase sika 17,000 no ni nyina katira yan na yehu wide ye betim de aboa wo dabi eti maladi kati wonti meke kasansem no ewa ha eda we se mu no yenya nkwase afo ne yeti da yimu ufri se ya ba ne ahuru yanim kosoro kanukua wasem ne mu ne yahunu de betim de aboa so sis kan wonni bi maladi onkoso kanukura mu fredi je rasta no o me fa ne nko na invite ma me na ba no mra ya mani pel okọ ni amani remind no okọ no ba na fe ni ma me apiska ni akotu ya de aka no eti maladi si ania ya betimi akọ ade ye ho akosi kana no wa bra sika no we bi won ho maladi na se de mpesa me kan se ba bia me pesa de mpesa me kan se sika no wo se ho na je me se abrampa ene ni nkwa bonten ho yere no na ne nkwa na busa na joy kemontrase 10 minutes na mo beba no me ka se papa bi nkire yes sir ye be free DJ Black no me fa ne nko maladi ye ntimi so sanse mu no we so o me ne obi peso obo obi a 17,000 obi na e di asem dabi maladi ye ntimi so sanse mu no we ene nsamfu we so dabi ana nkwase asem se ya na nipa bi di se obi peso obo obi kura wo suro o za wure hosam ne se nipa odi animu no asem e won ye frɛ no nanka wana akopa adwuma na ama me kodi agina mu a sabe ka ma me ne ekura ne mu so ate de meka na se di kate che ba bia sika ne bi wo ba bia de kosie se fa ne pie maladi bi ni be pie na won kire na afa bi bia tunta te se wo modua ne anyina so nkopa cha wo ma no maladi so atimi bodua se sika ne wo ni bia e ka che je ne bodua se sika ne wo ni bi wa ni bi dia afa be dia kire ne no wakọ so ni mi so abetim de abobia de my abrampa me se so ni mu twene fa ne kwa fichiro na me de akwa no kra jokem anemra na ba bra betrase na nkura we o ma ba no be chese ka tu ni mu kura onka no kure o ma mi su chese nya wo mo boba ku sei wani asekrama tafre eh yo aja nkoya ni mu jokem ami bibi osoro anything man on sanka sanity oba hima me na wase na me fa akwanya yi enche obadwafo na me nche watiefo asabre omaje bre na omohwe Sompa 93.1 na omutie Joycam Company Limited be koso na de asida PCA ama Sompa seven predators amen kasemo ya central fia no mai formani afamusu na ejamo na eja asrade ana men kasemo ya asrobo nanso Joycam Roofing Company Limited ye de ho bo mo no ye nkotokro enkasro ye damase ene akwanya abrebia mode maye se adwumapa ene pa ye ton no ye bohu da room of dikasi yesu Joycam Company Limited adwumaku a ye obono East Regional Capital Tachimai ye wo Henshaw Brigade ye Ben Liberty asoridan no ne ye ne CS prayer camp no ne di ahwe anim ye ndwuma ye die ne se wasi udan awie na opese ye de enua ebegu so a Joycam Roofing Company Limited ye wo yan so sanso na aluminium trusses metal trusses anase wooden trusses ni nyina no ye ewo yan so na ne titiro no yetwa enchanse an de bodan so enchanse yetwa design no bi ye IDT IBR self lock MSL Erotiles deck tiles shingles afi akadia broni frɛ no accessories a ye de ka enchanse homa dan so body mu ti say red caps valley gutter ring gutter special if side room ni nyina no yetwa bi ewo yan so na nije sem ne say Joycam Roofing Company Limited yankasa won fidie no ewo tachi microdua mu a yankasa ana yetwa Joycam enye agent adwuma enu nti ye confirm bia se wope enchanse papa metal trusses aluminium trusses and I would say wooden trusses are by Joycam Roofing Company Limited
Oba hima ansa na meka enchansi asem no anigesem a edikan ne say Joycam Roofing Company Limited itwa aluminium trusses. Na yen aluminium trusses a itwa no itwa industrial ana afensu itwa domestic. Me kire say eya asorodan kese say White House akese say open industrial use na Joycam Roofing Company Limited itwa bi sanso na ankrankre dan a won say open domestic no a itwa bi. Na nienti a ye kan form obi a say no omonfa Joycam Roofing Company Limited yen aluminium trusses no bi eni dwuma no say yen aluminium trusses no aluminium content a ewo mu no 55%, zinc a ewo mu 44.4%, and silicon a ewo mu 1.6%. Eti Joycam Roofing Company Limited yen aluminium trusses a yetwa no ne edi kan enwe na ache ne etoso mienu yemfa eja eneso esan se abode anyansa hunufo me ate ase se wudi cha eka aluminium wudi ja ka zinc a oma ahoden a ewo mu no esote enu tie kanfo mo bia se ope aluminium truss a eye papa na wudi bedi udwuma ede asi edua ananmu a Bra Joycam Roofing Company Limited. Enigesem a etoso mienu enso ne se Joycam Roofing Company Limited itwa aluzinka eye 8 feet no ebi enso ewo yansoe eno so yen aluzinka itwa no aluminium content a ewo mu no 55%, zinc a ewo mu 44.4%, and silicon 1.6%. Eno nti yen aluzinka itwa no enwe na ache na emadam ye nwuno ne omanfo binum ene abrofo no binum aye akwan eye ne se aluzinka sese ewo krom no ubehwe no obi di bone dan so a eni bosum nsia ekwa afi na ahya sese ewe na ache ne ebinum aye ne se omafa governance a ewe na ache na wo de board dan so a emadam ye nwu na ye nananom de board dan so a enche na aye ko no eno na ebini abrofo na ya kwan no mafa no mo spray white no ede agu front and back ede ye yen aluzink enti ene bwa koto aluzink enche na ahya ase na ewe na ache eti upa aluzink a enwe na ache neba ma wodamu aye nwunu dia na Joycam Roofing Company Limited se wutu akoton se wa woto ede akoye wadwuma no oba Joycam Roofing Company Limited yebema obi aton ohima se wasi wodan wie na wope enchansen dia gudan so a wosensem bisa bi ba otrim na obisa oni a oma won enchansen no se ne edi kan material type ben na wode ma me ne etoso mienu material wode ma me color woso na ho ode ne gina susu dua ben afi gauge ben na wode ma me ne enti ate sa ne se woba enchansen adwumakuo no mu a ye materials ahodo bebra edi twa enchansen na mpempi no won aka no won ka no kre enu nti na Joycam Roofing Company Limited ya fato ye ho so se abribia no ye beba mframu ni abechechemu ma foforo abie wani bra wokoto enchansen ede abawodan so ye material bi te se galvanized, chromatic, gaffan, gavalum, zingalum. Some materials ahodo be enum na se ensia maboso no ye material wodi twa enchansen no eyeye an ebetumi ayeye nanso ye wahintasem ahintasem a wo sa material no se sa material no contain still yenya no se material bi e contain still bi material wo ye ne den ara ebewe na ache na mibisa se material nankasa ewe na ache a na color e woso no den ne beye achinyi bi ani hu se color no be fidi na eha ana mpempi no ema Joycam Roofing Company Limited ye danso ne ye dikan ewo afom esan se material Joycam Roofing Company Limited ye yisu no platinum Japanese bond aluzinc AZ150, platinum Japanese bond aluzinc AZ150. Yes, I am a brown fita ba Africa, Ghana, be yen hwehwemu fa yen weather no na bro mu steady weather no for some years no anom trese some material no anebe boy. Enti brown fita fa aluminium 55%, anofa zinc 44.4%, anofa silicon 1.6%, anode platinum Japanese bond aluzinc AZ150. So be the galvanized, chromatic, gaffan, gavalum, zingalum ebonedan so na obi di Joycam yem platinum Japanese bond aluzinc AZ150 bonedan so enso so yemensa edantem nie galvanized, chromatic, gaffan, gavalum esanse material no contain still nti se wiabo a echi heat no gina enchansen no na bro nwunu adwo no anabeto enchansen no so no na epia heat no e de badan no sometimes uboko obi dan mu anwumre no aso ceiling fan na ebo heat wonti ase a type of material onipakono use here. So you so galvanized, chromatic, gaffan, gavalum, zingalum. Esan material no contain stinty. Some material no be shasi awi na achia. The first effect in century ne di kanya eseso hu ne se color no ebe fade. Enti hu nchanse e okroma color no fade ni na a type of material. Enunti na bribian ye kanfo se open chance papa for Joycam Roofing Company Limited. So the Joycam yem platinum Japanese bond aluzinc AZ150 ni board so. Esan se material no contain still bi enti ne di kan e madan mu eye nyu.
ne to so mienu esan se material no kentene still bi anti enya de a ebere na ache na amufi nso so enya de a kala no yeden ebefiri enti ye confirm obi ase se wo pe enchanse papa bra Joycam Roofing Company Limited na yem platinum Japanese born aluzinc AZ150 no ye fa bi nso mo yem platinum Japanese born aluzinc AZ150 no kala e woso no empempi no aya normal spray e de aguso nanso Joycam ye de ne de omanoa franchise no enunti na ye AZ150 enunti e na maya hotoso e ma Joycam ye bordan so ma wa ye ma 25 years warranty aye documented against the color fading essence in some material no still be animu a ebema den awe na achi Joycam Company Limited ye free estimate emfa ho baby adan no obia no ye beko ne akosusu amawa ye nye okapre sanso na bra watuaka ne atwa enchanse no awie no se ye de kwa eno nso so eye free transport Joycam enko Joycam enko ne adwumaku a ye wo field inspector brano a ye bodan no so ama wo no oba behwe se adwuma ye no ehote na bra ye wie no ye de warranty no ahye wonsa Joycam ye gin adwuma padi enti ye wie a ne ye de ahyenso de afa ho obi atwam a wo se adwuma wo Joycam Roofing Company Limited Joycam ye telephone number sa ye di dwuma enie 055 100 1000 055 100 1000 ana 055 106060 eno any numbers are Joycam Roofing Company Limited ye di dwuma enti ye confirm obi ase se wo pe enchanse papa bra ye nuanom a wa monone asemu de sika ba fi a na efiefo bia ye won hukokotako won penipa enkoso no ma sei no Fred Joycam na yemfa yem foreign accounts number no emma na tua sika no tum wo no ho a ye nso ye wo ha ye behwe aye adwuma no ama wa unya ohaw bia e wachie eni gesema etoso miensa ne se Joycam Company Limited se anya brebia na ye de ye beka se medase ewo mu a ewo se obi nso so eden eda wase enti from November 1st 2024 ekosi February 28 2025 no ye wo achede a ye de che omanfo enyina a eni giving back something to the society eni se woto enchanse e wo Joycam Roofing Company Limited a se 50,000 na installation a ewo mu no 1,000 cedis a Joycam se 1,000 wafa obebo so achew sanso na bra wayi installation afrim no Joycam so bema 2% discount a unyan ba bia di Joycam Roofing Company Limited a ye wo Bono East Regional Capital Tachiman ye wo Henshaw Brigade ye Ben Liberty Asrodan no ye ni CS prayer company din hwanim udru Kumasi a ye wo Sokoban Ampame ye ni police station no ne di anim hwe Tamale ye wo Ayana Complex Hospital Road Kaswa ye wo CP Junction sanso na udru Accra Achimota ye ni St John's Grammar School no anedi enhwanim Sunyane so your Polytechnic Roundabout VRE Road na ehona Joycam Roofing Company Limited. Your numbers no 055 10 1000 055 10 1000 ana ye 055 10 70 00 055 10 70 100 eno any numbers are Joycam Roofing Company Limited. Ye di juma. Nyame bribi wo soro anu ti ma me sanka busuafo Joycam obema free estimate baby a obi a nsuo yi beto emenyo ho aboa pete se wo chena mesimi dai bo modern ase obeko na o ma behwe ayi bibia kama pass e de ama nana mokoye my lady ya ko busa no krache na nkomo ne yedi nyina ne se sika ne mo 300 cedis pe no yusu ye or the mo 200 cedis to bag and o yi 100 cedis di bitua ka iska ba krom ti de ka na 90 cedis ana ne da no ai 90 ana ne da no ho a o de etuto aduane di wo kaje ti abonte so enti se de na me kan se onyi ayi modua yi obodua nke beku no mimi busa se sika no wa ni bi wo si ma ni bi sika no so wo di bi ato aduane adi etu be ka che se wa ni bia maladi ne nkwala na aba ye nyi wo mu nie o me ne maame na nasem ya mmobo maame yo tu me ka nasem ya mmobo ana meboa bet obeti medi ne be ya no wawu agya nkoda nso no na we nko anti no wawu agya nsia no maame enyi obabi nipa bi akra ni ade akoda na ye no ensem mu no abrante bi frɛ me maladi wo se ono kra na nam no so e ma ye fa abrante wa adwuma mu ye frɛ ne sai boy be na nam so a e ma ye fa no adwuma mu was a friend kagu afidie nim unless a frame ya wosu was in nene nansa on nine na ni sei on timen katai ya wonu se do mu se yire no no enti kwan bi ono be fa so a
obetimi ami achi we na no ho ato ne bia onso be fa so okay e say yanchi wa ono so no ho nto no tikate sika no de wadi ama na ka no eno na nkie ni maami achi yenko sere ekwa obefa so obetua ne enya nhye na se obekwa nsapan na maami wonya bi na aban wonya bi dia ye kwa akoka ne sei se ne di se process am na be man lady na fe police for e man be na fe nhye wo no makwa enkrata na fe se o bibia na wo de sia wo man lady odi bibi ko sia wo ana se wonya de awo na de besi man lady sa na tie ti so anya amane akoto ne ateka an so was asibia fa wo enkrata abra sister no so o Japan ana me kase bia no asase bi da baabi ana se o we japade bi wo baabi na fe wo de sia wo se de be ya ye mani bel na odwane a wo mu de akoto atuaka mala de ntimi nkoba se sika no me kura ga me mfa nche na wansi di kura ye mfa nche saa wo ye mfa nche saa na da bia ukoji ba fe e de ne kawa mala di utimi fa sika ne se me de kwa akoto nto ne ma asem we nyansa be na ho saa de wem obi sika enya bosia mala di kura ba bia nkwa bone dodo ebi ankra bone dodo o hwe na ni wo wa hwa be kase wa ya kola pa ya ye komo mbe ko hevia wona be dikai asuma lady na ne kokua mu asem ebi ni sanse mu no we ene samfu wo ya wadi sika we sika ketwa e ye oso oja de chewo eti u ba me ka che se ye ye mfre no mfa che wa na asese kate se kwa ben na wo o ma me tie wo ni bi se e kwa ben wo no kwa ben na wo fa so etu esika no ka kire ama me pa cho ka person ka mo pe madam na cho na se o de be chem na on fine me ka se o de chem anka obi jam na nka metima me ayi adwuma na se da benda 6 million bo so me 6 million wo de ate 17,000 na dia na kire se ya ma wotra ho se ya adwuma na ndie wunua bi e dia gidie e na obenya se ne metra na adwuma mu a wo mfa na ade bi mama se adwuma mo ko no ma mentena me ya adwuma wo jusukuru mechini me ya jusukuru ma e dia adwuma e na ade ko 17,000 abrampa maledi we nya ne ntoato ne ensemu na wote wo cheche no ensemu no akeka no me menim enkra na aba no maledi obi enkra bone dodo ebi enkra bone dodo gwan hia na akodi na chi no akonya amane ade akra yi ye nyansa bi anim ukogye ade bra da bia kogye ba on advantage onya ya wode fa ya no sezi enya ne mugidi awie da bia okogye de banti ya gye na kwa me adi se na kwa me de onye sa ade no efise ska kese bi kra sene sa wode ba enti ne de wode kokra na obi anu se na kwa me de oye na me adwina wonya ya wo so wode koton sa ne ma wa bra ne ko bange kogye bosian mala di ko bange kogye bosian so tu pese onye ska de bobra eye bange asem maladi meti wase na tie maladi me meti wase sie mi peska ma me kancho na mi yufru bag ma mi wiai ma wia etita mi peska ya djuma na benya bia mamia na maba ho maladi bombosia enya sa me se jampo eti ko ma se wo de kodia wa wia wo kromfo eti kronu kromfo bia so wanama edua ne kuno eti me aka kire ka so mbabo dua no me de me ya no so ka se wo de mami ni ne mamedase wenko no so mbo ndua omumo ni dua nkuno kromfo bia wu ne sa no krofobia wunensa no maladi asempa na mika hu krofobia wunensa no anase prosi mefa ne nko abrampa obsessed aya dupa woman of faith bebeya ene ofre ye test positive ene ye oni oduo no ye ntimi mo ose wojaye duro bia no enom afekra no na ontumi oni sika kro de koto eduro no eti obsessed enu bi folic acid enu onom ei audio no wa ha o my woman of faith for mutie mi nyina no se minitro audio ni da platform obsessed any folic acid no onom ye ba conference ya nanu ye started to be no last year November ene nyame na dum ye say wa fa fro obe wo no wa wontafo eya dum aladi na mema fro soro awu mema to bi wa ha komo mo yire no mo no nyasem ketwa when your variance eh office na kono kwajibi o menstrual kono kubra bajibi bebre wo soro ha your midma tablets enu ye malaria duro suspension etu malaria si ye pharmacy for ene diaba number na egu so no na frɛ so okofa number bia o TikTok ofrɛ no obi kwaji usika enkase eye office for na aji usika tachi mai kwabrefa chemicals bebrebe wo ho oni we yi mu hospital dia no hwe
0596 607 858. Sasam Herbal. Eye duro yenkonko GB. Eye immune booster. Ko GB. Cholesterol. Ebema ho aton. Ebe jai. Freshman capsules. Ebema bema jinam. Fresh lady. Ebema oba wase aye wise. Fresh cold capsules. Ebe tu koko ni nyina ase. Ene dia ba. Ebe jane. 0243559319. St. Andrews SHS. Eye suku nwanwaso. Ye nyina mfe man kɔ hɔ. Course bia. Omu ye bi. School mu hɔ so fe. Ye mfe man kɔ. No mu ko sua de. Shama. Dunkwanofen. Seviasare nso ene nkran. 0244696911. Express Group. Ye kwa brochire ne ye. Uko sua de. Uko suku. Fu ani chirem. Express Group. Ombe yon krata sem nyina. Edi amount. Na de call 0249000448. Kangen alkaline drink. Eye sukroje. Alkaline. Kona kwa jibi. Ewom. So bu wiu. Ebetu afiri ho. Your Brahma UGC. Ko na kwa jibi. Eho no mo a. Eho 0241449191. Katima Herbal Center. Papa wo nuro se. Kono won tu ase mawo. Ni nyina da. Obetu ni nyina. Fu ani kirem no won hwew. Obetu ni nyina afiri ho ama ho ato. Ni nyina da. Obetu ase. Papa no wo nuro. 0246914717. Gentleman Dental Clinic. Ye kwa kohwe yesen. Ye nyina mfe ani nche ne kohwe yesen. Obe polish. Obe polish. Wanum. Ni nyina be free ho. Kumasa Report Junction wachi wa. 0 Total Filling Station chi Report Junction. 0559139582. Grow fine. Ube grow fine. Eye grow fine. Eye grow fine. Eye grow fine. Eye grow fine. Ni nyina ye grow fine. Eye grow fine. Ni nyina ye grow fine. Ma atima tibia di. Ene ye dia ye. Ene dia ba. No what to be. Make you grow fine. 0244-596-532. Faith Omopate Clinic. Enro ketwa. Prophetess Elizabeth Faith. Ebetu ya die ni nyina ase. Ama ho ato. Ko no won hyew. Ni nyina be free ho. Ama ho ato. Ni nyina ebekọ. Otunu ase. Eti mu ho. Fu ani kirem. 3859. Sister Natural Spices. Didi peche. Ye nyina mfia ni nkire o. Ye nkwa gibi. Ye di ye stew no. Eye kama. Ye tiese. Ene ye di aye. Ye akoko besa. Ebi wom. Ni nyina. Bebrebe. Kama. O de ye nkwa de o de ye stew so a. De. Ye papa jima bedu. Ene di aba. Ehono mo a. 0243535025. A bishop. Apemprande afie ne ho. Udi betu ko. Onsa. Okon. Waso. 5 million pe. Ubetima tu niema bebre. Akoton. Ehono mo a. 0598-585-219. Charistic Company Limited. And every Zahara Miss Chinese Zahara. Yankonko GB. Obema na yemre. Kwa GB. Oba insuogu. Kwa na kwa GB. Onum ya na asietu. Ebetu afiri ho. Ni nyina beko. Ni nyina betu. Kwa na kotobi. Ebeboa wo. Akosoro. Na osifa G. Ene capsules nu bomwe. Wadidi awie mprenu dako ona wo kro no mepacha ohindi ya ba mesha no etu malaria ni nyina ase 0246348334 edusa ya ba mesha ose madanse nie ma me edusa ebetu afiri ho kon kwagibi ni nyina da ebe malaria ni nyina adwane atwitwi 0500-110-115 enti no and Abraham Paz say no. A bayani day. Na hunu di wom. My lady, said the mamma ne car and say, and Kayamra ne yanin Vesiano. My lady,
ade no abi hye wanuma na ato bia bene sebe ye kwa akosika no na bi nkrawa e ka na akosi ano na de ukosi ni sai enti mame se wo course bia ye course no ye free ampo no ni ehunu de ewom ansa na ye besi fom no wakọ no wakọ na se ye kokwa wa bra 6 million a month 600 Ghana cedis ano ode kwa ya dwuma tuatua de mame eye okra bia nka wonte ase hu enti ye hwe kwampa ye fa so a ye betimi ni abeba na hia ni ene ne nkasa enti sa se o ano de prosi bia ba ye ntimi stop no se ye mane mefa ne nko enti ye besere opi okay me fa 5 minutes ntie callers na adwen kire me pa chaw mo me gina nhwe mame 05519319 me pa cha wo ba no so le free TV no radio na me ka sa bia metimi ateete mu na me boa abran po bi oba so oba jeje me o course no hu no ini free so na me nya me fa ahudi 0551931931 na mu nyina ye nkyira dwen e wakora yi anansesem ya wo to kire yi ehu 0551931931 0548931931. Hello. Hello. Pacho yenti o. Evening ya jo so yenti o. Ndako mi fefi central de Fenodro. Yo odro yenti o. Ndako be na de na o kana. Na, lokwa uku ya dia o. Don't find class where we could be out the cool. They are the way. If you want to know, I something they know what's nice. I don't know if coming baby. And now say, share my man of cut when I make a year to manage the future. But now, baby, seeing you to be done. You know, for now, so you call me and send for him. It's going to be talking to you on the mountain. No, no, that's why you've been there. Yeah, that's it. Hello. 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 Pacho yenti o. Hello. Me pacho udi yenti o. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, I've got to know Kakana. Hello. Ejayete on kakasa why? I've got to know Kakano, why I'm from Sopa. And you on the Jimona Francis and the only one in Israel because no minute when you didn't know one of us. Thank you. This time, Mamino, so one in the UGG, and to the core of the first on but you Mamino, so I have a family Mamino. I will follow. On the being chocolate, I mean, I know that they don't know the family and I don't care the minimum. So I know I Mamma. Now, only could you not be possible life. You are getting it. Hello. Hello. Hello, Mammy Sofo, again now. Quadri Awa. What about me, Mammy? Yenti o. Yo, Mammy, media Kakama can say, about a man or one, no creamy. I am in Kakase, or Cassicano, and in Pabon Quadis, the Assitano. William Susicano, where Bibi, they being so I want in 10. Ain't it much stress money no Bacasa? Maybe Aka, the dear Papa Triviano, Uncle Family, Minty and Pachomano, many Aka, no man in the parents, Madame Wasi. Yes, that's a Jehovah. Hello. 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 Ipacho udi yenti o. Madam, good afternoon. Afternoon. Oh, that's a boy that we must bow. We must bow. Me too, my boy, boss, since 2009. Okay, but you but yeah, I'm not to bank. But in there, or friend, or some give or family number for me, ask my take. So, Papa, my money. Wow, but the boy, idea, it's almost a jib here, but in video. So, why, because the boss, no, or you need anything there.
every year go ba bia am na me ka to bank mano ono ko bank dawo man ya no so ba boy do one try for kan ko edu no mo njiwai yo yamfa last caller nyenye birthdays in front of you ko next case so hello Pipa cho ja enti udin ya so ere kakra ni tinakane je hello yete on kakasa ya be ere kakra ni tinakane je akwa yin so ayen fo ẹ̀sùn ìṣiṣẹ́ ẹ̀sùn ibi à máa mẹ́ni na àtàkì kíláàsì ẹbí ẹni ní ìpìlẹ̀ nínú à ẹni bẹ́ẹ̀ bu àti ẹ̀sùn ibi ọmọdé ń dẹ́kun gbèrè náà. sister na wo ajapade bi sa ho papa obe akoti abeka wi epo ma chewu me ma me ne wo koko go so nti asam ne ba ma frɛ no na sanyo nko anso na wo ma me no ma frɛ no aba na mane ho ne na wote one ma me ne net ne na na o sinko ko ne ho me ma me pa cha ti ma frɛ no aba na mane na nra na me frɛ ne se ma tene nka na asem asini osisi kana kromfo akɔgye and was you they say ne sisa bosi ha and me kogo so na me kope me kwa kratifo me kope bosi ha me fie na me tim papa na me ne tini fie ni nya me dia me timi di pipa akusika na kratifo no kɔgye bi sia na oba pa bɛde na watua e ma me koko nti sa ne di bosi ha na me kope na unua no mbɛpene so ne dia ma me ma pa na ma dia so ma okay ewurade nyankopon emom ni pakro na sister otu akola ifo no sa brante no ni no minimu no madam yenye birthdays in free why asafo mum yenye free ona de enkoyanim apostle dr Ernest Obeda Samoa Kingdom Banner Ministry International asafo kantanka ene odi adi kan ena ewehye no esire wo soro nhyira ene ma papa nso yenkoyanim Moira Kela Asamoa ada papa eburu nyini eno so ne papa asafo papa ya odi ne birthday wona ne ba nyina ene no mu fie ho bede ono so di na woda esire onyame nhyira de ma no aha Becky Berry ka chire wo bi se ne wo fa ase a ene wo di ne birthday nti sister ka chire se yen we show happy birthday emfa emano Cecilia Adoma ane eno so atabedu bema camp ene se ena wodi wa wodai Australia nyamishira enso edema wo we ya reta Kunedu Golden Eagles emachemfo makokodufo yeku Rita okaye ho den Golden Eagles ena wodi na wodi executives na eku manyina ase womma unyame nhira enkwatenten ene nkwanim abene japoma nana kwasida nso ena wish you happy birthday ena wodi wa wodi nidiwe onene Zion from poor mensa abrampa ena wish no ena wodi na wodi ena yonko Oseibonsu Joanna and also Papa Toast Sompa Nkomo drive time host and then all wishing happy birthday happy birthday galon tray Liberty Conference o man here we do watch you nyame akoa of Refort for Tota this year nyina so 22nd December February where you made in edition also my work my life Ebaso Jubilee Park ajomtofo ya mame Diana Hamilton ya mame Cindy Thompson MOG Music Minister Kwame Jedu anopa no nsia pepepepepepe osebo modern se o hawo bi da so pese utu kwan awo mu hawo opese wo ye adwuma project bi si wani so afie ya ene onyame mebo mpunimpu onyame be fa ne boy ni so amwa ye nhira Liberty Conference oh glory hallelujah we oba
we for Asta Bank is a brand abeje besia 600 copy 1 billion skadadanim na faye a juma pacho educhumwa bitters and the capsules beto emtim sisi ade Ibrahim how na educhumwa mala Mr. 2 malaria join this year juma kakra no abre when isi okusum pacho tonic and so beboa ss ni pedua man kapo bema bema wagina say prim no watimi dia abo adwuma o se adre opapemfo enko a na I was a beboa ama obema watimi agina wo na so na wa hye wo yire nso enyinsen 0599415191 ye ebuya kwa komase eho ene ebutu nti yorapa ye beja akwan na ye friend next case no mra na enko anim enti montwan yen why montwan wanim de mi we ya me kotumi ka akọ abram pane ya biji empeja case na sa yes I am wodi for malopi wonyame akwa malopi asama akukura ya ebani obi di abrese nkokoku ni wirem ti malopi die so wanya malopi ketwa yeba safo yenko 21st clinic yes sciatica expert ene ye fene sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem woje wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni ba bia gi se 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert middle Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne me mamu twetwe me no emu ayi titiriti mentumi mpo nsɔre ho na enwanwa ɛno me fidwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me ho ya ne sɛ wada sɛ wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ɛma moja edu mwafusane no ɛkyɛ natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha nano na madam Kofi mpo ka kyerɛ me sɛ work natural health for bi bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture na monfo tu omo tu oguso no enya senketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonom 3p a ebegya ne sɛ hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anase nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi adwedie nkratoe yi atum 3p garlic mixture yi obenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. I'm up for Abyss Plaza the way I have this year market. From Jinameno, Yanyan is different type of Jiname. Betobi, Apwani, Yafopo, Yateso. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. From each papa be a dummy pro. Share. Beshubi. From a bank of papa be a dummy share. Yateto Yaman so be or Abyss shop. Bibia or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi kwache eyo fofo la po la tesu bla adesia market Abyss Plaza. Bye bye. So what about the papa piano? This is my secret. Give us pin capsules. Emma, I want to come from now on to move to my day one pen. Give us pin capsules. Obedu was mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no show bottom.
If any give us cold capsules. So this is Yara na wo so ko di do ni pedem weni na wo posa amamai enti na winja wo nanyi. Unum give us cold capsules. Obey free. Why give us cold capsules? And give us capsules. Hey, and give us free. And remember what if you do what you do, Cronkwan, give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for one and Quadawan if you do your income. Brakasa ya duabon waswa ne dwumedi wo ni pedua biara pomden ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi ti se korunsusu a abonwono media akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ anim yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi ni pedua na aba akwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkunate de ma baako woni suhie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ni Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye aduro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Adi Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. It's a down complain with sisine cocoa. Epe antiwakade. When you drink a sopan and net. You could debrel. A yama money mema. A yoku sisia we broke a simpa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yeme. Na. And you see, I was saying, maybe I'm here. Sudi, when you come on, mommy, I drama. What does ye? I hear chuma. It's a living testimony. Kona kwa Judy. What yeah, damn something. Obie to me. I just have pain for. Kona woman for down for. Any the onion seed do me. FDA, Aji, a good kratui atum. Hello, me di grow fine. Wanu mwatu, wuntu minidi, wunim nientira. Ebasa, na etre se, yariye ewe ni pedria ni mu. Ni pedria no pesa wakutia yariye no. Na enam se, wani nwa ewe ni pedria ni musa. Na enwa na ni pedria no edi ekwetia yadiye no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wube hiya grow fine herbal tonic. Aye di koko aje. Eme ni pedria no miyani nro. Mawutu mi didi. Grow fine herbal tonic. Wubenye biaton wo pharmacy. Ni biya ye ton ebibidru. Se wo pene duduo mu etua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo die oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA aje edwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yes, extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas Extra Long Sanitary Pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident, stay fresh. Hi, is this supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. Exodus Moringa capsules, any Exodus Dandelion capsules, every Exodus illusion, never boil a promodem. And we be able to me up wow, none so we need to know what to hear the marble, never drop a papa. So one name Exodus Moringa capsules, new Exodus Dandelion capsules,
ɛboa ma mogya di afusa no yie na afei ɛbusi wo immune system no na atoko tia yarewa ahodoɔ menim yie sɛ nipa dodoɔ no nim deɛ moringa atumi yɛ na dandelion nso yɛnim ɛno nti wonkasa bebree ɛnyɛ mmu apemfoɔ anaa abaatan a ɔma anifoɔ anaa abofra a ɔnya mfe dumie Exodus ɛho adansedie dɔɔso That's foul. Coco, I am team. Anyway, feel Mr. Pains. It's been a good view. Test view and the capsules. So the Mawa, see you Coco, I am team. Why feel Mr. Pains? Then it's a say, why feel Yare or Quire Sabia, and you say when you're malaria. You call Yano Mammy Malam. You buy Yan and Ben Malam, say, why feel. And you have no crowd what to see, say, look away Yamaqua. Oh, Mamma Tommy Kibi. This is a machine to move. Hey, honey, into a bottle and I can't want some sun. Baby, oh, my baby, everything we are. Senenso, open for a bad time. Or my abofra for, and I abofra only in fear to me 18 for surgery. Our pharmacy shop, herbal shops, any over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Herbal life care, giant body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, whoop wider hip, big bags, body brightening, and also a person appearance and look attractive and giant laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, gas force, and I do when I'm about so any for any show more life care. You are me at the mouth. Life care, yeah, body management. And I say weight loss. If you are not overweight, who can say slimming down, come. Now skin, and I say body no. It's me for each our life care. Life care, your Kumasi Edun Railway Police Station. You need Jasper Construction and I air direct opposite. Message of life care. Our 0540 588731. And I say 0203 1890. 90. Life care, your life expectancy is assured. Oh mama, your mama kwa baby and bibi ni Toma Plus. Say I am great rotata she. Say Dr. Paze ulcer and wenya, peptic ulcer, gastric ulcer, ni duodenal ulcer dear. Bibi ni Toma Plus. Where do you know can it in bia? Baby I told a drobiable rem say, oh baby ni Toma Plus. I heard before said any personality, no, the I am cradle kama, and the ama over the counter shops I would owning in a Ubenabi 0541 337 810. Exodus was the new revelation against diabetes and hypertension. Way ye Exodus moringa capsules and the Exodus dandelion capsules. Ya funny me a new boom. But Rubia obey a drone me a new. Emprensandako the Jane 0544 447 033. We Edumekobia Basse or Mobile Bankers. Moamobaji Susu. Ewo Alaba. And until we are by ya bemua when ya be Pedumaya or Sianko Alaba. Na Fre 0209 581 003. Mena Hogo Bapa. Now to say, oh, Patronia, me adore me who Patrona Musso. Me so me who ye, ye feel obisana. Me patcher de be if you gift century. Okay, a ye, your bonny. Wow, ba, if yes, capa. O papa, or say, I vows day. Ye, me show shakwa. No question. And to see him far away. Emro no anima, me nay, and I am mammy or hinny. One. Me does say, no, if you baby, I will be in a misrow. Mama, I special pa a yard of 4 day. Me be fiesi kapa and into him when I'm sadi, me danasi papa pa.
wosi baabi a woyi saa de fɛfɛ free sɛ de ɛfɛ no awurade ma ɔne ne mma me nananom ma abena ɛna G-Money ɛna ma Joy ai awurade ma ɔma brabɔ nyɛ fɛfɛɛfɛ wosi me danas me dɔfo wadɔfo bi a wobɛkyɛ wo mɛkɔɛ pacho me pese me kyerɛ bia yɛ wɔ kaka ai me pacho stadium so bolo moyɛ odi fo asare yɛ hampers yɛ packages dory wrapping bibia yɛ akyɛde adeɛ bi ah odi kɔm obi a wopɛsɛ look classy don't look anywhere else o number pacho your number no 054 510 8979 or for your TikTok your baby as gift century okay pacho baba das waso mu de ya pe bibre oh fe na bramba mame so le kwaji maji na efe pa kwaji presentation das MCR aha yedamas yo ai edasipi afia baby a obi ama me das what onyame hira ai wododo bibi afia sikapa medofo emuso odu kama Lobby's kitchen open jollof papa e ho na wo afia sikapa be chow jollof Lobby's enya se gito malupe move on pictures musuma ye ne na ye mfrɛ maame no afi oh abiji be hani pawo abusia for malope o se ni di na ade ai malope down na kasa na brampa de nesi malope zema ma lady walk kano o si maame no omu no o keka nse bebre omu no na niam aro se maame ne family no o wo se no krese niam bebre sa abedi no ho na na onim so ne be ware na nye kwan bone so no de eje niam na ma lady abiji odu si abeba no ofenwu ne yentie abeba ne ka se abeba ne ka se wo mpani biem no ma lady nsem wo keka ye no eye malope keka ye no unim se me do wugya me abema atamfo anya ma lady ensem akese o eye wa ha sei na abije wi anke ye mmom free ha sei na afi yanto aso abije bo audios no e fa mane where you get na go kunu no mo famalope safo kantanka famalope picture ne to so ai bi jinso to de bia exhibition kwan ne so ho as signboard bi si kwan fe ni shilo asori ni the shilo se den dia so wa ya asori ho da but enye ho na ye call ye sa kro ni ho anso asori wo fe ni betani sa betani ho na odimi me pato with due respect we bet me and car for me pa I can't record him the main sound show you the all recording me pa okay hello Udim uko YouTuber wo me explain ni nyina tro uko YouTuber na obo malope TV a sadino ukra wini sadini dada e wo social media dada me ne kwakubofo enya problem ne kwakubofo kon ye ne ko osama ye ba no so ni prison officer be woman bi e fe ni ma Lydia e won san wom tie nko ma Lydia ne wo e ko bi wo ma Lydia nso so dada go don mi no so abere the way ama mi si be treat we ni na asefo no na mse na yopi so mi ntimi o me ye den ama say ekwe ni bisadina so hu kwan so de bakofo wi bia village bi hye kwan ne so ho as signboard bi si kwan fe ni shilo asori ni the shilo se den dia so wa ya asori ho da
but any one I call yes, I'll create one so. I saw you are a very better. So I better hono, and I'm so on a soften in na soften a jail or soften is not a mission house in Quanu see me. A chamber and hall, and I must see a mass of a young dash off in the hall and a soften that chamber name. That's another my trust because I saw no what. But the michin ya kwa we pala so crash and I said, "Ma, toto and nam ewo soon." Or the milk or my mini fee, because I am got my no could job. Or the milk or my got 2 years ago with any my abena. No, I will bad boy be small boy. Yakwana mammy no ekujum. And I say, Lady Charles, and tea, Sashilo, what I yet should one of them call my mini honeymoon. Tishilo any one mono. And I took one, you better cry, dear house, I didn't call Cassim. A chin your boy ready meeting, papa, or the Mokwaha, or the Miakwaha, or the Moko, a Kumasi Cassim, and also sister Demufi, and also your Quatanaho, and yet now do me. Then I mean, the man who said, but said the real will see Kana, or Condia, do a bois. I'm saying, Uncle Power. I do not tell a bit me the amount. But me the ma, but one has 3 years, and I said, oh no, just say, Okra, Miss Anna, because me to me to not come. Now, what Tina shall be come. Mammy, a cabin that when Mammy is will make my book kind of crowded that. Meaning saying, yeah, or to be near film with their but no yard. Or to mission come, I'm a nipanica say, genuine, like a true, the room. So any dear, my witness, a witness, CB. It is should be no more, and a madam for a cry. I'm said that be sending a rabona yet then. I say, sorry, cry, or be a debate hands I did. Now, I don't come madam for the whole crowd, or no madam for the Cassaye. Madam for me, Juma or a crime, shop right, one to know the area more to me call me, or madam for the whole. Now, look at a crime major. You do a crime at tea, and you say, we. As our community, the used to say wine. Tonight, I'm funny who cry. And far boy and who cry, Fiddy, with me to come a bar cry. Baby, I'm a area no was a messiano, becoming messiano. That damn, so yale was to them. You name me a share no the eminent nabium cry. Membra, me family, me hen. And I'm so much milk aquations, and I'm a pack him in Yama. Timidu, you know, the milk with Toby, see a friend is a quam, so say quam, bibi a war. Sunyame kwan so suhum kwan so ho asa wode branching ko suhum ni mo di twemaya sade wode wani check sade o kwa akra no hotel bi wo ho no de me call sa hotel no ba sa guest house kranye hotel de bi nyama hina ko guo enti bi no bi sa me ti wo mpeme me so me obi a etada makoma ye den kakra. Those also won't permanent see I'm impel. Permission impel. I say, Seminar, I make a can, I say. What's the name called Johnny Baby? Mamma, or my man was any boy for an answer be you. Not a more true be taxi. And a coy and a copel be taxing to a free sugar, sorry, honeymoon. And a copel be spent no on was soon a cronim ho. So I think not that taxi meaning baby are not too soon to me call the milk or guess outside the American. What's mean Kojani baby? Also, just say, when you be a man who's in a bofu and what the metina can. Ye quay, obu or the obu fast whom cronim, ya quite terrace whom cronim yen nam, and running what they call for you, dear quiness of ornament. And Gina, I am not tired, you be shop. Many me the quail time. I do not crane. Tianum quani my qua fe do any part of be a car beyond for who young quani and nam was I do baby and Gina cannon or train second.
nya me se me mpene dia oboku to ha na me ho kwan ne me hu se ye ba na yenhia ka bia ni ha fa ha ti se me mpene a oboku to ha se ni fa obi sa na me pena na se me mpeno me se me mpeno ti sa ka kwa na twese kan na da wo me te ho ni de hu do me ti obi sa na me mbie ma no obi sa na me mbie ma no o se kasa and the way I say looking at na chance and you out the new brand no dia run so be wo me se kan no pepepepepe tina ya ni ye du ye na atome ni nyame so wana ka bi ni be bia ka ni fi I say I no ho enye kia but I no sa 4x4 but I say you we chide I say be bi o me di ni na gu no e we chide bi sa na ka me ba ya ko baba for the na ka me ba na o hu se ka me ba no o so ne ka no na enye papa nti o spark ya o join ni wires mi no bi ene spark ka no nti me try say me do me sa family ni no ni side ejina sa ka no o no ya fa se connect wires no me tamo o de ka se ka no to ka no connect wires no and me tamo se ka no tutu atofa me side o to nkrofo ni mo e ho nkrofo no se bi mu koso no buy a car no be na wo piano de ai my girlfriend no ye ba na bo na buka o so o jani na me so be ka to me so bo bokumi o so nkumi on the baby okumi o nkumi bia my girlfriend me o ti say na nkrofo no se be wo na chi e de akọ police station ti na me si o amamu pia o jina hoi atentembo o ni ho hwe enti na munyan na me san fa me bag nkwa makra din na nkofo no ese ye sure kana nkofo no di matempa o di matem ye pa na o na che ye na mo ba ko tena o ni ko mo ka na obi tena ma lopi ka na o twi ka na de be si hotel ho me fa me ne ma na nkofo no ko ja me kwan station ma me ko tena akra ka mu e kwa ye fiti ko na me no ko sua an shi ma lopi so biem o fa me kwa me mfa the Facebook account so ya send message wo ho no sa na me wo na meet me screenshot ya chow ti boy ni dia azan dia wo ye bi papa azan dia me ko ni me beta na so yo ja office South Africa me mfa me o ya South Africa ni pa yo abrantia malope ya wabu maami bi afa so se gen e wa America mamu a maami ni sasan ni $30,000 na akodi no ho abayo ba akwa anko no so nyanyame ankokoku no abayo nanu masem ni wo wura yi je pe no abrampa mo frɛ na de na okeka maledi se ye frɛ na o se wo aye border so yo pe so wura mu amiko so o ya de wo nkomo no di numbers o de ama ye nyina afekra de wo frɛ nko bi ye betwa na kopem so beba ne yen ko ye befa so amaame ne nsa beka ne niema me dofo ye nko group of companies in Nupa, Exodus Moringa capsules, Exodus Dandelion capsules. The Biaminu Shia, Mekacho say, Wunyan Nupe so Exodus will be this Exodus group of companies in Akachin. Moringa capsules, Bible, Moringa, and you made to me, you see, ye can't, the dofu Adajie Ebeboyen. Dandelion, why wouldn't you say who you feel to see a bear for video swap up or shy? Dandelion, your man, just say, you see a can and yabro fry. Nina, Exodus group of companies, and I get their father there for Pine Swag and the Kama, dear Bunny Kunkum, dear Baba Son was a new pay, and made the work a blood diabetes. I do a shepherd, dear shot that too. Obi was a diabetes, ye, a best year, Masonian and Makua and Home. And when Timinu Shana Minu deal for my yam, I can't see the church or back. May say, diabetes now, you won't feel the baby, and no pain. I won't. And on the question, I am
na wahye ne nso sɛ abere bi aba bɛtɔ saa diabetes sign diabetes amanyen wunya betom sɛ pɛ asɛm wɔ bɛka kyerɛ wan sɛ wo de aduro wɔ ya nafa na sɛ aduro baako no nko ade bia woda so wobɛyɛ wo ho deɛn na sɛ wo diabetes no ada ne pee kenkran ɛyɛ ni na gyina hɔ ebegyina hɔ a kɔpem sɛ nyame bɛto ne nsa de afrɛ wo ɛba ne saa na sɛ akɔ yɛawerɛ hosɛm nyankopɔn bo nipa no ɔne yɛ di ne yie enti ma mento wo gidiem na menhyɛ wo nkuran sɛ aduro bi wɔ dwa so a ɛnɛ wo diabetes no sɛ wo nsa ka bi a ɛbɛtu n'asɛde ama wo ne nyinaa ɛyɛ Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules meka kyerɛw sɛ nnura bu a medika wa wodi madanse sɛ nnura bu na nnuro no wofiri num yɛ di sɛn dodoɔ sɛn na wanom na wɔyare na akɔsi sɛn ɛno nti na meka for Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules di ama wo nnuro yɛ ntafo aduro beka obeka sa ade wo mo ayawo mo ntafo na nom da bi ne sa ne sɛ nnuro no yɛ ka bom ɛno nti moringa no ofa na wafa dandelion na bia wɔ ne konkom kama na nwanwasɛm ne ani gisɛm ɛwɔ mu ne sɛ konko bia ɛwɔ mu 180 capsules just imagine 180 capsules ɛnyɛ sɛ bia ɛba bɛka kyerɛw sɛ wo de diabetes na yɛ wo no ennuro gi sɛ wo kwa wo no makɔtoa bɛyɛ sɛ du ansa na ayare akɔda bi yɛsɛ yɛ tu mmire ne akyerɛ sie ne sɛ nti na mɛkyerɛ wo sɛ Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules ne nsunsuanso na no ɔhye acha 2 weeks ɛwɔ sɛ ohunu baabi a wogyina 2 weeks ne ba sɛnea wo diabetes ne sitie bia ɛmfa hu sɛ ekuro na ɛtu wo ma menkan for Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules ɛmfa ma wo ebi ana kyerɛ sɛ waboto ɛyɛ wo sɛ nidasoɔ nyinaa asa mepa akyɛw nupa ɛna medi ho adanse de akyerɛw sei ne ɛfɛ aduro no abere bi a won sa bɛka Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules sɛ won sanya som sɛ pɛ anopa no wobɛbie so no wayi mienu woyi moringa ne mienu no abeyi dandelion ne mienu wa woni ulcer no wo benom wana wa achi na ɛsɛ wadidi na mmom sɛ wo ulcer de a mepa akyɛ wobɛdidi ansa 1 hour time no na ɛsɛ wabɔ moden afa wonuru no enti anopa bia mienu na ɛsɛ wanom awia mienu anwummerɛ nso saa na woyɛ ne sɛ ya 2 weeks bɛba no na wo de adanse na ɛba Exodus moringa capsules ne dandelion capsules adanse egu dwa so no yɛsɛ yɛ ka abrochirefo de yɛ krampo na ebu yɛ kɔn mesrawo ɛyɛ mɛka nkyɛw sɛ aduro ne yɛ keka nu bina sɛ ebo mu na yɛ mmeyi nkonya moringa ankasa wonim nneɛma etimi yɛ ɛyɛ practical ɛnya de foforo wonim nneɛma dandelion so timi yɛ ɛyɛ practical ɛnya de foforo nti bɔmɔden na hwehwɛ nupa yi na enupa mi di ho adanse de kyerɛw na hoɔden soronko san so gyina high blood pressure low blood pressure last week na me ni wudi nkomo bi me se won hunu sɛnea pressure ne yɛ siti a yɛ ka won te ase won hunu pressure suban a yɛ ka won te ase na won hunu sɛnea pressure pa high blood pressure low blood pressure ne kora de yɛ nka ɛyɛ ni na de wo sene ɛno de won mɔ wa obehun so obi gyina hɔ akum na de na ayɛ ni obi na ato na duru ana da bi low blood pressure no no ɛmɔ wa wo hɔ ana aba beto na de wo kɔ high blood pressure ne de ho mpopo yɛ bi nie obi wɔ hɔ a wɔtewa obi hunu ane sɛ mogya firi ne hwenim ne nanum ba sɛ hunu bi da me na meka kyerɛ frɛ doctor ne busa no ɛkɔ so na ɛboro so na afɛ de wakɔ akɔ stroke ɛyɛ yare bɔne ɛyɛ yare a ehu entimidɔfo woteme nkɛntena sɛ ma asɛm mfa wase bɔmɔden na hwehwɛ Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules mo na enupa yi bedi wakagina mu na sɛnea pressure na ɛkɔ akɔduro sɛ yɛ high sɛ yɛ low waya wontimi nya no pomasi brɛ no me ma wa no pomasi brɛ na awie bɔmɔden na fa doctor number ne doctor ni nkomo wobetimi afrɛ doctor sesi ameka sɛ papa yi wɔse wɔno de abere bi a bɛfrɛ bia wayɛ ready wada krampo obɛsɔre na wagye wo so no ne wadi nkomo sanse wonti ɛna ɔwɔ hɔ fra homa yi sesi a ebra woteme nkan 0544 44 7033 0544 44 7033 anase 0537 45 66 65 0537 45 66 65 me pa cho fa homei na bomodian na free ene dialysis na atu atese brofo kese aba bedadwa ye nananom mrewafo ne nkokorafo kromatimi asuabɔ
dialysis obi bubu sa say e de na di kidney ho nsensem abasa ade ye nuane a ye di ana ye nso a ye no ana me pa cha titi nyina no na ese nuane a ye di ni nso na nye na emom ye ana nananum nim die mu no omunim say enupa wo ho bambo wo ho ntidie na ombeye ommepe nupa bi moringa wo ho beti bi de agu nsuom ode bi beye aduane adi de bia me de nuane mo wosrem ye example de ma wonu ma wosrem no chase hahama omudi bedie moringa wakọ na omudi aya abomu kra titidi a wogina ha besere o pe kwan akwa akodi fried rice eno so na emfa hwe mrew enam so omudi hahama nti abre bia omumpomu eden eno nti na me tu ugidie mu se ene dialysis ya nipa ekwa akoda so bebrebe no me kire waduro diabetes maka ho asem maka high blood pressure ni low blood pressure dialysis ye liver dysfunction ni ade nyina me pa chew Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules meka Exodus moringa capsules ni dandelion capsules abebusa say na nti aduro enti yare akese nkwa na esa no kwasem yare esa ne de ya akese enti wa wunya nkwo san so hwemu enkwada dialysis so no me tu gidie maka akire say hwehwe Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules na intimi ntwitwa nyew because baby as say nipa ekọ na ya na emu osum eno ntimi na okasa bia me true challenge bi the man what menken we dey foul phone moringa e de na ye enhwehwemu da di pefe se eye niam bebre dandelion de na ye eniam e wo yemu ade nyina dandelion na ebo ho ban de amount se ne be ya won konsohwem enti empo wa konsohwem mpo a ma menkanfo Exodus moringa capsules ene dandelion capsules emfa ma bomadian na ne wo kumase a wo de wani bekirem e wo apidank kolenak Danny Farmer, Misty Herbal, Tinata Herbal Shop, ebi wo sofo line, Ensroma Herbal, yeni Asempa Pharmacy ni ne di animhwe. Tafunhye so Friends Pharmacy, yeni UCC ni di animhwe. Mamponsu Tasewa Herbal, bi wo Top Amazing Herbal, Otafoma Tedisase wa obenya Biscayne Pharmacy, ye wo Deco Paradise ni mu yeni Adjusu Dwom ene di animhwe. Arms Herbal so de Abrepo he ya obenya bi wo ho. Kumasi Kro ya Osen's Chemist, Race Course ebi wo ho Green Leaf pharmacy ebi wo honom tafo 4 miles ye ne high sense de dia nimhwe Green Leaf kro na akronom banders nuam ho a obenya bi Lifeco ebu akwa Oses Plaza ebi wo ho Lifeco kro na atano so ye ben multi credit sunyane me pacha open dodo atu dia de wani bekire mo Green Light Pharmacy Brekum Dr. Clement obema on dodo konongo Isaac Hillside Pharmacy ebi wo ho Living Home Herbal ebi wo ho Antiako Bam enso so ebema obi ato me pacha otemana na boache Little George Ashaman Ekus Pharmacy Accra Okanshi Drug Lane ena afi Tinata Herbal Shop bia wani betwa so bia na se Tinata no ebi wo Okanshi Drug Lane Homankasim Jeff Herbal Takra dinim Dear Pharmacy Christ is the answer ena afi Ben Yak Pharmacy mpacha ofre doctor ewa homan so na wonye wo so ne pe Exodus enupa ibi na yo 0544 44 7033 0544 44 7033 and I say 0537 45 66 65 0537 45 66 65 me do for my rain fi say Exodus group of companies there yen any de asetna pa aba Ghana. Exodus group of companies omo de asetna pa aba e simple drumienu no mo ya na watutu nyalo wanyina ase oba panya mishra me se champo ma lope ni abrantie wo ye si anso no a ebe ehu tonte hu e enso lenko so mami abrantie no asomfo de me ye agimi nsem me hu ne me campo ese wasi bone akwan so yesu esi bone kwan na bone nkoa na wona adwum enkwasi ebuo ni si wobu nipa afaso no ne ade enu nti no so mami se ye edin photo atosoi an krofo hwe ya wo mu ni no wo mu moye na nka ye nso ne penchi na se please edin mama no ana kwan bia ye ne faso bia ne ye na faso ena mami nso ya wo bu na faso no mami no so no omomodia na se won mu nyina antentamwa papa na yo wo ye ndi no wo wa aduro no so mami ebetwe na ba wo wa no ye fre no mami no se me se bon fedi sikata sikasa na mami gino na wo wa no ko kata na nim nyina wo mu ba bia na emfa no mra sa asem wo se de esem eye no kure
na emfa ne na ye kwampo na ke ho toye ya haya dance ampa tite malady ye kwa no malady marope yesi se o pesu o South Africa odwane eti ye besre wo wonim ba bia malope wo bia no niema wo ye no malady anhwe a this okunkum nipa ansa ebi se niema wo ye ne bekum nipa mami sasika we nye sika ketwa edi defe sem enya fefesem anti sasika we nyina firi mami sem ama mami ewutie ni nuama mami no wonye wo ke kura eti malope no wa nipa bi obedjefo na malady woni ni di nkomo a se di osikasa no wa ha mfa susu ni se won na di sanse mu no ene sa niema fo no malady eniema hu nyanko a anama oye ndi malope no yanka bibi nkyere abusu atie wa woni ba bi owo bia production line ne da so no mon frère na ba bi owo bia no yanwe no na malady ni ye kasa ewo wasem no malady dia o se ba no se dia nipa suro enko ane de be ba fi yanya niema troka biem ba bia di sia ebe ye den ho ne de besie eti sa wuji obi ade se ya no wa hwe yie awowa ye be mo mapamo ene awowo ne ade no wuri bakro wo begina yie na malope me kan bibia se malady ene onu mo medika wu se wo ye odi obi di mama me no wusi wuja me amatamfo anyame wa hwa mewu kra se menum adrawu enkwasi asem se ye kwasi asem se ya ana malope no ene nam ho no odie eti ebetia busuafo na asafo no to me nkyai ade malope ya no no obia hu ni nipa bone a wode ti wiase malady enipa bi di nsem no dodo na me ya na me ya ne se malady wo mu nyina se no efro mu asofo we woni asofo bebre na e program woni asofo bebre obi kwa ka tie me se sofo ba ku bi sofo mi bodi na aka asem ya se friend sofo obotan se em se no ho ana owo e information nya no edoso eti woni asofo ne nam ana o se di nsafo minima de kra waji ne wiase minima de kra malope ya se awiemfo ba o ya woni ne ho hwe na so tibi konya mame pani sei na se nko behwe wa malady nke ya ne bone nke ya ne bone full shop nyina wa bia ama wa ton mu nyina manyia se container no krampo malady yenya ne ntia so wasa akoton maame ni mom de wa ya asem wakoton container no so abusuafo gu ho eya omungu wuye be ma wonimu ne da maame ni di eya Facebook ni wan YouTube ade bia wo ye ho na akofre bie ana de konya na damfo woni obetra ne mobro malady Abraham permit me ma medi malope chi ma ko won ti twitwi o be fa ko so mienu ne mpon wan macho maame na dia wa ye intimi ma bre prekola wabusuafo akomu kuyen assistance card abra kola su kono ma se osi age de ye normal enya Sompa 93.1 for me bia ye desperate no mu nyina binom ani abri ye adwuma na bi mu so de esimu agina mu nti wei malope ne ho be pa na ye ne ho be na ye awoma ne buji usika ntre sika twitwiri dia ntre yango phone na fe na uchaje 0554931920 05489193 na nata brampa yefa mienu pe ne nsore nko me kwawa obiama 0554931920 0548931931 hey malope na itidi ente omunsuru kura dino hello mama Warregina Yatunka okasa Yatunka Nigeria na so kuchi na mention ku food na internet and then the birthday especially original BJ so afra wa umfa nti we wi aya afra no that's a friend of them that's a nice thing to do and now we system tatra adam and so na we watch remember the video I want to make it so no
Oh, the network. That is the my name is from the answer the Banawira on yes. She never had it in the a grammar. It was a Kufa baby. He was limiting the image to be coaching. He was first of the trainer. To come up with the animal, no way, so what did you do? What did you see everything in shape? Now, look at the cat down, and the council is here, and the team, and the council will so continue. And I move on in my life. Hello. 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 I'm sure for the Sompa Ebola. Sompa free titio.